jela bakran dak ketian dakar yang keren dak ketian kabangi ni sotu nilayeng bat ngani tu ipi kai ka mga keren dai tang mga siong nang ni hadin katuk ni benai ngalek sepok Mumbai ontang lapoi po Mumbai ngalek ya kawai ka workshop ka ba kinong pawan nak keleng keri India kiwan tak hajar ni kendu hapo Mumbai ondang lai kendu untuk lai keren iwi pan kita ki perlok ki jui ki perlok MLA ki jui lai pat ki jelai kala keli jana kala keli yang ni barat udan lang tu kupur kala keli yang pidai nak jelayu yang idai na po ngalaya oh pidai nak parti you yang idai nak voice of the people party mas nang unta ni pelok jui na po nagalan na po Mizoram kyong kamdai ka tu political party kabayang persa e jikran hindi jumulan yang hoy kadai kyong adi ngidai yoro ya kajing slur kajumpi kata kadai ka voice of the people party kiwei kila benong bagi parti di tengah kanapara Henry ka voice of the people party kamkut tak kanapara hagili isi ngelawan syati sepok South India syati kila pena barkabas sutanak kalau ki itu ingi halor ka nongren kajumpi kata kadai ka bas sutanak no but ka voice of the people party kadang ka kubor rupan yakini ki parti baso bagi parti he ki parti rithor no ki national party Kibaong kini parti trairi ikut tang kanapara na kalian kajungi ong PPong ki parti trairi ikut tang kanapara mereka voice of the people party da kajikesan ratba jong pada kan penkut no ya ki parti rithor tang kanapara ngin no maila chu ki bagen rung sang ni kajala kami namar ka por kala dei bagi dong kampan sensyarhi kala dei yala dei ngin no mai wai syu ya kita ki parti ki berabar baruan pennya ya ka kami yang kamsam kajungi ndai tongin telilang bar ka voice of the people party ngin kini ya ulah kam sensyar sedang na election MP minta ngin poi sa FDC but klempet hak election MLA ka bangsawan upra un sensyar hak ni kajala kajungi ngamton kajing artatien naman ngatep bo patba jong gari kajungi ude patba ubapet upatba ubam dei kumbaki ong kuwe patba ubapi pisah mau hapam dan kalak sakeno bi pisah dem dei ndam de kalak meri menta pidon nya kalak perkakabu pemla su ban ong da kumoi pan nama kalami ke voice of the people party kanong rem ke baskan kanong rem halo kasencha kara ke khot ke basubang ke song hapi patba bangado ni jikramen komong ngingem khanya pi kum kimar ki mata ki batak kum kiti ki chips ki batak dor bala ban thiet ban suan mo kiwi kila ban kum kinong tu kam tam lele belajan sau kupra kenta swaga election mo kinwan kum kinong tu kinwan tie jikang yeng piru stenmiet manayu banwan bantu ya ka vote ke jong pi tang di sbai rupa 3,000 kata kam dei ka voice of the people party ka voice of the people party ka nyokor ya ka wei pa ka wei ka vote ke jong pi namar ka dei ka vote ke jong pi ka bala barwara e ka jingkela ka ban pen keluar kli penkata kli bat penyap senang gini ginong ren ki balai lam bakla ya kecela kejungi ali ini terang bat ke voice of the people party ke voice of the people party ke syania happy patba ngim syania ka jing start madi ngim syania hau play bat ngim syania happy ki patba mo ngim syania happy ki patba ali tungin nginom long tang kita kinong pekai dai mentang nginom kinong sandur ya kini kecela ya ko ban penkut da kini kentien jong presiden barim jogari Amerika John F. Kennedy wong ask not what your country can do for you but what you can do for your country akhirnya kasih kemud wat num keli ke bakari kala balik nak benta jompi Henry ke ke bapila balik nak benta kari ndai kari kan le benta jompi Henry keli ke mapi manga sibat ke bangila balik nak benta kari ke voice of the people party ko ong penongkam hok ya ka vote ke jompi lada mangi yubi pi penongkam hok ya ka vote ke jomi ken mau ngin sela ban khlepat ya ka kari ke jomi balada kari ke jomi kala kiu kala ruspa ka de ke jingker ku nak ta jonga jompi ban ngi ai ka lawe ka dan jikamen nam pa ki khun ki jonga ba ki jompi kulai sibut kulai sia jangu uplei un kulang yini Komisi Boni Pi Babai,